Qala Allahu azza wa jalla wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imam mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin al-abidin. Qala al-qail yudkhiluna al-jannata al-amwat bidzikril ahya. Amma ba'du. Samahatil fudala wal kurama al-a'izza, para alim, para ulama, al-khas bidzikri Kiai Haji Muslih Adnan matta'ahullahu bituli hayatihi fi sihatin wa afiyah. Seteja jajaran majlis kiai salerana semulja Kiai Haji Hayatul Islam, salerana semulja Kiai Hakikuddin, salerana semulja Kiai Sapra'i, salerana semulja Kiai Abdul Bu'in, salerana semulja Kiai Fairuz beserta segenap para masyayikh selain siap tina tak bisa nyebut lagi situng tor persitunga, tapi tak ngurangi rasa pangurmat abdina deka para ajunan setuja. Tokoh-tokoh masyarakat dalam hal Kak Dinto, Bapak Kepala Desa beserta segenap perangkat desa epon se abdina amul jagi. Kong langkong sahibud da'wah wal hajah Bapak Abdurrahman sekeluarga se abdina amul jagi, para hadirin, para hadirat, para palungku, mustami'in, mustami'at se abdina hormati. Kerana antetiaki pestelan kacumam beren dek abdina sareng para ajunan setuju sekapukul seken dalam ate ngembang tresna tor mahabbah elapuri syukur poci kehadirat Allah azza wa jalla bidangka adzat se maha kubasa sekak dima tak mangki okara selangkong patot tor par juga kaangkui makulu aki esena dede angin kalaban talaffuz alhamdulillah bidangka wujud syukur kehadirat Allah azza wa jalla atas seteja ba'udah ipon Allah sehingga abdina sareng ajunan seteja ekarsani bisa bermujalasa tempat selangkong parcuga setantona dalam kabadaat sehat wal afiyah. Salawat sareng salam samuga sareng Allah subhanahu wa ta'ala tetap kapucung deka salera aku eki Kak Dinto salerana Kanjeng Guste Kanjeng Nabi Muhammad seteti sasempena ate seampun kaparingan mukjizat kitab suci supaya setuju umat bisa ngarte tor ngastete ajelenakin syariat sepaste nuju deka ridana Allah bidangka adzat se maha ase. Para ajunan, para pelungku se sangat parjuga eka Dinto abdina bidangka pamangkul tareka maka beti ngacum tareka se insyaallah beti kalampan se kabitan bidangka pembukaan lanjutaki kalaban undekan tareka se kapentu eki Kak Dinto pamausan surah Yasin bersama undekan tareka se kapeng telo epon eki Kak Dinto pamausan tahlil tor lanjutaki kalaban undekan se kapeng empat minangka sekapur siri atas nama tuan rumah tor kaangkui undekan se kapeng lema eki Kak Dinto beti terisi kalaban acara inti eki Kak Dinto pengajian umum yang dikemas dalam bentuk ceramah agama dan juga diakhiri dengan penutup pembacaan doa. Sekak Dinto insyaallah
celana tarekah acara seperti kalampan kangkui lebih menghemat bekto ngereng sami-sami masuk deka pembukaan sekadima abdina ngaturaki dek serapun semulja Kiai Hakikuddin berkenan dalam pemacaan surah Al-Fatihah tor elan cutuki-cukan kalaban pamausan surah Yasin sekadima abdina ngaturaki dek semulja Kiai Abdul Muin tor elan cutuki kalaban pamausan tahlil sekadima abdina ngaturaki dek semulja Kiai Syafrawi dek salerana para masyai bitartib abdina ngaturaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. الفتاة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وأنوارهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. وخصوصا جميع ملائكتك المقربين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين نبي هيدر نبي داود نبي موسى نبي عيسى نبي ياسين Nabi Sulaiman, Nabi Adam, Mbak Hawa, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Usman, wa Ali, susun kami para wali songo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila rohi Muhammad Saleh Pak Suidah bin Atrawi nawarallahu qabrahu min riyadil jinan wa farallahu dunubahu wa janal jannata ma'wahu bi syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لنا يا حاضرون ووالدنا ووالدكم وأولادنا وأولادكم وأزواجنا وأزواجكم وخالاتنا وخالاتكم ومعلمنا ومعلمكم وأساتذتنا وأساتذتكم وجميع المسلمين والمسلمات إن الله يغفر لنا ولهم ويفتح لنا أبواب الخيرات ويسر أمورنا وأمور الدنيا والآخرة ويختمنا بحسن الخاتمة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل
وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuunas salata wa mimma والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانزلنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله 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 استغفر الله العظيم لي ولوالدي 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 استغفر الله العظيم لأستاذي 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 أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات 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 أستغفر الله العظيم والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ربنا تقبل منا بالسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin para palungku muslimin serta muslimat rahimakumullah. Kangkui selanjutipun ngiring piyarsagi areng sareng oker okara minangka atas nama tuan rumah sekadima dalam hal kadinto beti ejer beegi secara langsung sareng salarepun semulja Kiai Haji Muhammad Hayatul Islam minangka pengasuh Pondok Pesantren Al-Ibrahimi Masaran Sentol Deje Kecamatan Peragaan Kabupaten Sumeneb wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal muhtaramin para alim ulama
para masyayikh, para kiai, tokoh masyarakat, guru ngaji, wabil khusus murabbi ruhina Fadilatul Syekh Kiai Haji Musleh Adnan. Alhamdulillah ampon Rabu tempat sepenuh mubarakah Kak Dinto. Juganan kiai-kiai selain setak kobe sah beten kaula sebut satu persatu, namung dalam ate abdina sakonni atak ngorangin rasa takzim abdina deka para ajunan seteje. Tuan rumah Bapak Abdurrahman sekeluarga Kak Dinto secuken beten kaula takzimi ben beten kaula taati. Aparatur desa Sentol Dejeh, kepala desa Sentol Dejeh sareng seteje perangkat desa Epon juga alhamdulillah hadir kepala desa Sentol Lauk satejena juga beten kaula amul jaaki. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at sami-sami amul jaaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah raja syukur beten kaula da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala karena pagi setengah siang Kak Dinto beten kaula sareng ajunan seteja parengin sempat kangkui menghadiri tempat Kak Dinto, toh sekalipun niat panika macem-macem, niat hadir panika macem-macem, padahal undang nasitong undangna panika niat Pak Durrahman napa nyaman nyibuh dari almarhum Kesuidah. Cuman niat macam-macam tergantung biti-biti sebeng, terutama binian bani. Polan serabu Kak Dinto ke Musleh habu minta onceng dia. Mana bita onceng Kak Dinto kiai, aleng kilorong jai pon. Sehingga jarang Batur Rahman iku biya kita rob kilorong. Punten tanang kilorong, usaha bek ngade. Ubuh. Nek ka. Po dana karabu niku mungkin kiaya si Rabu tak kira minta undang dan. Alhamdulillah teka hajat Batur Rahman Kak Dinto marabu ke Musleh Adnan insyaallah bedi mulang beten kaula sareng ajunan seteja. Seterusipun niki Kak Dinto beten kaula mewakili tuan rumah Pak Abdurrahman sekeluarga. Pertama ngatorakina mator sebu sakalangkong deka sateja para masyayikh, para kiai, para undangan seampon soti Rabu kaangkui areng sareng ngutiaki nguncukaki hadiah tahlil sareng yasin juga tawasul juga satejana ya torakina deka bengasepo tuan rumah Kak Dinto yang Kak Dinto almarhum Kesuidah sekadima almarhum ampon maklum kaonengin bahwasanya salah situng guru ngaji seopen neng masaran guru ngaji neng masaran banika mana bidimin ki almarhum Kesuidah Kak Dinto. Nomor 2 yang Kak Dinto abana ke Halili sereng kisah yang Kak Dinto Kiai Ismail Raden Bagus Ismail RB Kiai Bento sareng Sentol Lao yang Kak Dinto Ki Bukhari Zaitunah Bento boleh sareng compok terakhir Kak Dinto almarhum Kiai Haji Nahdi Rois. Jadi bagian dari pemulang-pemulang Al-Quran insya Allah Kesuidah Kak Dinto ampon banyak santrenah ben kenceren sengalir deka almarhum
selain dari pamausan tahlil pagi hari semangken cuken saben arena tambahin kelaban pamausan Al-Quran dari tenggula cuken ajunan seteja malam manter amal pekusal marhum terima sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kadu kala epon peten kaulah ngaturaki namator tak langkong nyona saporah se tada betas epon sayang ke dari peten kaulah Pak Abdul Rahman sekeluarga Kak Dinto bede kekurangan baik dari segi penyambutan, segi tempat, dari segi ator-ator atau tengka pola. Seteja nah manabi bede kacang kolangan kakurang parcu keendek pangkilian ajunan seteja nyuna saporah se tada betesepon. Tak lanceng pemator dari peten kaula Kak Dinto pemator kurang lebih nyuna saporah se tada betesepon. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saklangkong dek salirana Kiai Haji Muhammad Hayatul Islam. Para ajunan, para palungku saya sangat berjuga. Kangkui saya selanjut epon ngereng piarsa agi areng sareng bebulungan, beburukan minangka acara inti pengajian umum yang dikemas dalam bentuk ceramah keagamaan sekak dima dalam hal Kak Dinto beti ecer beeki secara langsung sareng saraipun semulja Kiai Haji Musleh Adnan dek salerana cukan berkenan dalam pamausan doa penutup. Kator dek semulja Kiai Haji Musleh Adnan abdina ngaturaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Syabtina amul ja'agi para ulama, para masyayikh utamaipun guru abdina, guru ajunan sedaya Hadratal Mukarram Kiai Haji Muhammad Hayatul Islam minangka pemangku dan pengasuh pondok pesantren Al-Ibrahimi Masaran, Majelis keluarga pengasuh pondok pesantren Al-Ibrahimi Selerana Semolja Kiai Fairuz bencukan saja majlis keluarga hafizahumullahu ta'ala wa ra'akum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Sedajana para kiai saya kumpul di majlis mubarak pagi hari semangken semalar muka sedajani mulja'aki sarang Allah. Yang terhormat Bapak Kepala Tisah beserta seteja aparatur epon
yang terhormat Bapak Abdurrahman sekala resen bagi ari semangken babada istighasah dalam rangka nyonaki saporana ke suidah sebeliau melar muka daripada yang pangkat tamungku Allah. Setaja para rabu hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Badan gaulah andi setong keyakinan setak ning oba mulai lamba. Eki gak dinto salah setong kelompok orang sepakun selamat di dalam kopur eki gak dinto guru ngaji. Pun guru ngaji gak dinto jepon dan gula jaminan. Katembang seneku mik nih. Anapa polana setong yuji kasabarna. Guru ngaji gak dinto tak sami sarang kiai pesantren. Mon kiai pesantren ejep. Bada potran sambian monduk ke kamasaran. Se monduk setong setengah terakhir yang telopolo. Ini? Ede eri kapi. Itu kan baca bisa kapi. Pokoknya sini kan ejop dari ejop pun sampai santri setong setengah terakhir orang tolong mon guru ngaji alhamdulillah lah temu nyokbul pada santri anyar lah temu nyokbul pada santri anyar ya ini pas motor hari anan saper ya diuji ke saper nah iki pon pas dan gula emot pada seorang sahabat termasuk ningkat itu saya riwayat ki hadis sahih panika asmana Abdurrahman As-Sulami kento menot amon kak dinton nika menot keng lebur morok Quran tak ambu morok Quran ehuna kene kak ehuna kene ulah tak solawat tak ambu morok Quran tegur ban potrana tak langkong ba sambian ambu pon morok ampon menut ajunan la tak sepak mageloko jaipon sahabat Abdurrahman As-Sulami kayak itu pasal debu sekali itu engkau montak gelak mate pakun morok Quran karena engkau termasuk atati manusia yang paling bagus khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Paling bagus setibin kapi orang sing ngaji Al-Quran ajar Al-Quran ben semorok Al-Quran. Mungkin suinda salamat. Empon tau saya bahas. Saya pidato nih sekitar temu. Oke. Ya gila pakai mbian pada tak pakai dia. Tenang ya. Iki. Odi ini kan tarjalanan. Tarjalanan, bodoh tafsir nih kan, saya pun gula tafsir lengkap gelu jangan gula. Aku bahasa tafsir, bahas alam, filsafat. Dijak sekarang pun ngajak filosof, Fakhrul Razi, tafsirul kabir. Gak ditawar ada bu, maknai maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Ini kebeni dibahas dari sisi biasa kan tafsir Jalalain benar kan, ini gak bahas Allah, Allah deng tong jatuh. Berdekajinya beliau kan tentang maliki yaumiddin. Ya'lam annal insan fi hadhihi dunya kal musafir. Ketahuilah bahwa manusia itu hidup di dunia itu bagaikan melakukan perjalanan. Wasinuhu kal farasikh. Umur-umurnya itu bagaikan farsah. Apa farsah nih? Ukuran mun ning kitab fikih setong farsah kayak dito 5,5 kilo. 5 kilo setengah. Wa syuhuruhu dan bulan-bulan yang dialami oleh manusia itu kal amyal seperti mil. Mil ni kan kurang langkong 1 kilo 6,6 setong 606 sekilo setengah lebih sebuni sebenarnya. Wa anfasuhu kal khutuwat nafasnya manusia itu bagaikan langkah kaki. Jadi perjalanan dia tambu sekali guluan sambian ajalon menurut aleng-leng menurut. Jadi umur agak dito pada ban farsah, ini setong farsah
Bulan orang gak dito yang dialami lahir tanggal berapa, bulan apa, bulan kayak itu pada mil, nafas gak dito kal khutuwat bagikan langkah-langkah. Kadito wa maksuduhu tining saya ke maksud gak dito. Orang gak dito gak emak kayak itu. Orang kapan? Gulaban zambian gak emak. Maka yang dituju itu adalah ila alami ukhrahu, alam akhirat laku. Oh, apa berana? Li anna hunaka yakunul fauzu bil baqiyatis salihat. Karena di sana alam akhiratnya itu baru akan dinamakan orang beruntung bila andi amal sebenarnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kan nih muslimatan selebur bakal pengajian. Seminta terob khusus. Ibu nagi hayat ibu minta terob khusus. Montai beri terob, Rabu boleh gitu. Rabu boleh. Jadi jepon Nabi tak beri terob khusus tojo makening elong lorong. Jangan pandri juga ada jaga lawat tak bisa balik. Bulasan enggak kereng bini ini ternyata orang bini ini maaf. Tokang asok langsok mulai di dunia sampai akhirat. Terong ini nggak berembian cerita. Hadis sahih itu ya di kayak gitu. Nabi aja cerita. Ceritanya nggak. Nabi berpan muka labang surga. Ibentor binian. Jadi ring bini ini mulai dari dunia sampai ke akhirat jat asok langsok. Biku dia sang hadis do, ini nggak sampai ternyata. Asok langsok obong gerobong. Nabi kecil, bulan bini an gelu. Kan moning gasa ada mahrom tak mahrom pun kan lain pun kan, to kan. Gerobong. Seren nih. Bulan Nabi, serem bian. Mak balik nyalip gini kan. Tiga mak make niki masaran. Daerah perakaan nama. Kamu berdering bini gelem antri. Namun ni, boleh lambak ke Mekah pertama tahun 2000 belu. Kita erat benih catering, prasmanan. Madinah, ni mah, ning Emina, prasmanan. Biasa nak, ampo tay pamiloman. Terus usah. Nih gula tak kalah akal tan. Kok gini bini kok ngalaki kok. Mengalaki bini laki anak dua tak bisa aja. Aku tak melo di binian. Kok menolong melo temperu. Mengalaki nu. Lekas deh. Seret. Dupa aku lari ya. Tak ada oleh kada. Kau pikir. Cuma gintar ke jeding. Oh. Pokoknya mending, coba ambian nih, ambian. Amma bade manggiin berkatan lebih atau pas mon bade binian norok pengajian. Ada kan? Ada. Jadi kemarin ke Abdul Rahman nih kan, bukti kita ring korang nih. Anapa? Napa seentar benyak enten? Mun nyambi anak ingat lagi kapi. Hah? Bener ini. Wah, jawab. Mian tuan rumah gitu. Masuk tuan rumah mian. Oh berarti pengalaman gini ini ngeluar mian. Jadi saya ngajak gel-bekel belas dendam nih bu. Nyambi anak telur oleh kepir. Jadi mulai nyambi bampal. Setong keluar gaji. Pakuan sih untuk tak bisa tan mon cak san ngasanin mon kunan di biaya kung benangkung mon nikah mon mada janin tan sepak nih kan berkat kita tolong monin mada janin polanda orang ah tolong yang mana mon hadi Lambar dan apa aja.
seorang sok krok 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 kuah dan nyakiu serem yan gula nabi serem yan mani bini seorang sok pas ada debu nih daripada debu nak dan gula kain to laki lambak mate gula ni ke janda etina ya anak jadi banyak kan gula arabat nabi arabat anak bi gula ketibiin ada orang nolongin gara-gara nikah gula parengi mana Allah setong reward penghargaan dan gula pani ke surah masuk suarga dek kada mak pas beda sampean niku bentor mungkin jadi wahai para janda saya nggak ngas teteh mun beda nabi jak pah bentor ban soromban engki on kita lanjut para rabu sebutan kalau boleh jaki. Jadi perjalanan hidup itu begitu. Orang dika odik beda yalam tunya kan itu perjalanan. Banggan aja pun itrosakin nge kitab kak dito. Faida syahada fit tariq anwa'a hadhil ajaib. Mun beda orang di pas rabu ningi perjalanan hidupnya ningi tunya. Ampon la oning keajaiban sebenarnya tunya panika tuh. Bintang majek maban fi malakutil ardi was samawat majek maban bumi ni tuh kejak butombuan lemapan pada reman ni ketahuilah pada remagu laku ning alam akhirat pas dah remagu laku ning alam akhirat dadi kula banjir dengan gain to odik bedaya alam dunya kak dito kun kembangan ambian ngabas bedering bini retin pada retin ning akhirat sambian ngabas andi kalau di kalampi mapan pas dah remamun kalampi ning akhirat jadi mun engak kawan ni gak insyaallah dan gulaban panjenengan gak dito apa sena bang akhirat katimbang urusan dun mangkana Sayyidina Ali adamu hammus sa'idi akhiratuhu wa hammus syaqiyyi dunyahu wa ajaba mimma ya'malu lid dunya wa huwa yurzaqu fiha bighairi amalin wa la ya'malu lil akhirah wa huwa la yurzaqu fiha illa bi amalin. Apa katanya? Keinginan dan cita-citanya orang yang bahagia itu adalah urusan akhir. Setojo orang seontong menikah adalah akhirat. Tapi setojo orang secelaka, tanda orang secelaka menikah adalah urusan dunia. Engkau mak kasambuk debuna Imam Sayyidina Ali. Engkau mak heran pada orang sekun apa pate ala koni urusan dunia modal saya pikir. Padahal ningi dunia andi amal tak andi amal bakoni beri rezeki. Bukti nak makan nikah lagi anta landuk berkat lewat dia ada. Bian ni sanggu arawo sini kerja entan. Ini gak lewat berkat. Padahal andi amal dan andi amal ning dunya jamin mun urusan rezeki. Terus tapi kenyain minabi urusan ning akhirat ternyata la yurzaqu fiha illa bi amalin tak kira milo rezeki ning akhirat kecuali andi amal. Yuk makin segi paringi umur lancang makin kan bulan Muharram berarti tambah setahun lagi. Bulan Rembian kan tambah setahun. Dar muka berkata mantar muka terus lancang umur mandar muka sehat sehat larang gula makin maninga alatinin bini sesakit tak lemah gula gi buru berangkat ke kantor gi adente gi bini gula gi infus bini gula maninga tulang belakangnya ampon telok ipon trut ikadin tu eki Mbian segi sehat syukur ke Allah asolat pebeceng pompong kita songkan lagi pong kita songkan nika fatayat mbian ban kaman tabong gini kah pengajian tabong betul lesok tigal sanmisan lesok karena odik ning dunya bajet les ya sama odik ning dunya selak lesok jak gula tak ada onjangan lesok bada onjangan lesok sanmisan lesok palesok dalam ibadah apa sedang lesok di ni dunia ni
Bila sedak leso, kula kumun mate. Mangkan orang mati itu ada dua. Bada nyaman orang yang mati nikah mustarih. Bada orang yang mati itu mustarahun minhu. Jadi bada orang yang mati itu istirahat. Bada yang karena ipa istirahat. Hadis sahih ni kan? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin. Kanjeng Nabi kan itu bah lebat tingoning tabapak ban mayit. Tabapak mayit ngarai ko puragia. Kanjeng Nabi bah ada bu mustarih wa mustarahun minhu. Mayit dia mustari apa mustarah minhu? Qalu ma mustari wa ma mustarah minhu. Kenapa mayit mustari kan tu Nabi? Kenapa mayit mustarah minhu? Kanjeng Nabi ajawab, al abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillahi ta'ala. Minabi orang rian di iman cekak iman yang dalam ate aremun mate ku laku istirahat dari kepenatan dan kecapean di dunia, istirahat dari apa yang menyakitkan di dunia ila rahmatillahi ta'ala menuju rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kena dirais istirahat ajunan ku laku mun seta istirahat asal iman gak itu tetap ning lemate tekuk nih gak istirahat ku laku manggan ki fahrillah ashal penggalan nalika ditegur bulan jadwal bulan Sabal 370 sebulan Sabal mak ngandung gapir ay kemarin wah tangdir samo lewaran belum kan kita terus agak tungke oh tanya bisa len sama lewaran tangan dungin Hon lanjut nih serawak bapak ya Allah bila buca pak nih seram ya Rabbana insyaallah terus masuk surga walan celem nih ya Allah menal gelal mari mandi adus pakai tamboy boleh do Hon istirahat selama iman kau leban banjir dengan gitu cekak istirahat di farilas hal pola ditegur sebulan Sawal 370 jadi sehari kan tu jadwal hadir ke pengajian 15 ko jauh gula 4 bela nyok-nyok kape 4 lemak sehari ni kau gula nyok-nyok kape beliau ni 15 sampai ditegur je pon ditegur ampon banjir dengan istirahat tinah kau istirahat ni kau buran ni kau demi umat mengenai sambian san misan istirahat ku laku boy makin norewon kebiogin si alaku apa bagus benih bakoh bagus bulan gula ngajak si alaku apa bakoh ikut bagus kita nak bagi bakoh ke jalan bak sip terhasil bakon dua dia berapa tahun dah tak hasil sekali malar muka bahwa terdatia daun emas dharma daun emas bila mari pasat pas bisa meleh sabun baan buk urusan dari mak ngado ongku anyo engi malem ma yang si benyak ni kan benih makan ni di baru ni 2 tahun sudah mengkor benih daun emas daun oleh nak jual emas mari jual emas ah pai ke boleh putok boleh apa pai panaman bekoh alhamdulillah mari masat tak kuat boleh Allah yang gula ngite makan ni ngake ni murat nambara boleh gula ngite musim rejan rumah musim rejan gula geng empon jawahnya laki Allah ya deki berpan masat pak hujan ya Allah kadin to benih panca Allah lagi ning tak sentak ketu benih panca ento bakoh santri TK sebudi masaran guru tahu kamu bakoh kamu panca Allah ibadan bakoh dari posang mangkana mbiani doa kiwan gula tertak fakirah tertak je miskin amin
Fakir nih kepada bumun rasa gelu pas semaka kaper, makai pangeran ini tak sentang. Duka, bener sini kan, duka. Salah buat nari lah mare. Pak ibu pak penumpang, pak ibu pak atau pak penumpang nama mare. Yosin lihat temu kalian nah. Ada apa? Aja nih tambahi barang kiai, nikah kiai, mana ibaring mana malan, nikah jawa jaan nih kok. Pengen jawa jaan ban kiai. Duh malah jak macam mun dulu make. Aleso. Setong nak kita aman delivery boleh. Makan bi boleh dua game yang terlanjar rezeki nah. Pak bodoh orang wah no mano. Jangan mikiran rezeki moro lagi maksudnya. Ada orang mai gua. Uang itu bukan segalanya. Balik coba, segalanya butuh uang. Ayah aja no mano aja. Bodoh besen apa dengan ngangan. Kira bentar. Kan gula bunga montren pesantren de soki. Masaran tersoki. Tuh kuna terbunyak. Kudak ku mak lepas soki pada ban kuruna. Gak mak sidogiri. Gogong orang tu. Tersoki. Terus oke. Baca dengan Allah mun kadung ngobah. Seribu. Ngobah. Coba magi hati mun kadung ngobah ban Allah. Tak sampai sehari dan 3 menit dah ubah. Bodoh maleng ke. Ingin jangan denger kau. Bodoh maleng ke sepeda. Kini mun kadung motoron seberau. Bani maleng maduran nih, takung je. Wah bodoh pengajian. Gini ceretan gula tanya ke sini. Bodoh pengajian berarabu. Tinggi pinggir jalan. Kini keperban ngejo ambu, orang banyak orang. Penintar pengajian ambu, orang ki bade makan. Dikal tak kepada begitu. Yang mondro tawa khusus, targa gula. 4 atam mobil gula. Bentar nongguan, deki malam Senin, bakun bade Roma bakun. Mau nikah ambu jangan perban ngejo gini ambu. Pas gini ngaki pidaton dia ini, pak necep jangan gelem ate. Taring ambu, amburi wah tadi malik. Makin dikebagus orang. Luar biasa orang makin pengajuan man kaman bang tetap boh ini mun kadung yoba serit deh makin nasib mian mun kadung yoba serit apa amin deh guru ingai kamma guru iblit tol bah tanan bah iblit tol bah paule 5 miliar 10 miliar gara-gara di tanah apa para tukat tol tahu sana kok iya mun kadung serit kamu Kenggas teh, temun kadungan di besi tak teman nakuan besi raja, banaku besi raja. Ampo pusngar puswa. Nika, sombok ko tersukses sering. Mbian terhasil lah, amin. Tersogia. Ampun sini kawan. Bulan Toroanin Imam Syadili, Imam Abul Hasan Syadili. Imam Abul Hasan Syadili ini joron nanti konte, kalampin mapan nanti konte. Sana tanya ki, malibur katunyam ya. Engkau meledak tak jadi beban bagi orang lain. Kau mun tak andi jadi beban ke orang lain. Tapi mun engkau andi bisa beri ke orang lain. Si noroni ke wae gulon. Anganam dian munyak wasena masjid pemari wah. Dino mah kita ikhlas. Tak harap aja. Timbang ikhlas 100.000. Tak ikhlas 10 juta. Angoi kalah 10 juta. Lekas mari duma jaja ikhlas. Ya, ini kan? Jaring ikhlas tak ikhlas di gun lip service, pak. Mon maksud dalam ATM tak eman, gitu. Ini kan benar? Nikah saya buka janji ikhlas, ro berarti tak eman. Mon 10 juta keng tak pati ikhlas, kalah. Tinah makai tak ikhlas. Mon parlo panitia pembangunan masjid bah ngocak gue lejet parlo selas tak ikhlas karena nikel mon bar setong orang 10 juta gue lejet parlo selas tak ikhlas ketambian nikel nyari boleh saya tak pati ikhlas ngambian gitu mon selas ikhlas banyak pun kop cokopi lorong guru saya ikhlas guru 2.000 5.000 guru saja ikhlas lah ngambian saya tak pati ikhlas nih tore 100 juta sini apa yang kiwa apa aja ngembiankan tos hosok bila nikah gulaan di anak nyaman aqua betong nyaman tisu
Tisu ni kepenter, cerdas, keng mon yolok tak ada mengidingake. Aku ware budu tak lebar, keng mon yolok langsung loncat. Hari cerdas ya, kita belajar monolog. Jadi gue mau ngolok, nanti ikan bahasa dina kan deh, iya kan. Dan yang kisentolan nih kan, tisu. Aku tangi di sehari ban gula ternyata bede kamar main game. Jok mun beendong. Wah, kenapa baik? Lagi bereng. Sana apa? Telok, ke. Ngelak lema apa? Duri cerdas. Makan lema dong. Letak nyoro boleh. Tahu. Tahu, oni. Hah? Are bodoh bodoh. Aku langsung loncat, kiba, boleh kosokan bah, ngelaki bereng nak, ke, telok, ke, ongkat bah, boleh gelas bah, apa? Abah minta, maju rajan ngebara bantah, lu, bagerempak bah. Dina ban kita terokang kok. Ai, mak da iongku. Era asani dumpau. Kabaran fok men. Melewah mandim men maren. On. Oleh gelas bah, telokan. Bah. Mau oleh gelas dong. Itu apa bah? Pereng. Kuang. Ono tawa. Ngelak pereng bah telok. Gula ngocah. Engkau gati suruh ke sambu je, cerdas roh, cermat kau, mau nyodok tak ada ngiding aki je. Angku anak waru magi pot lopot kata roy, paham? Biar bila beda adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, angku tu dia aku wah, cerapa jang wah, sebenting beda imam mah, aban nyampung dah nyampung mah, mikir nah, lopot dah lopot dah beda imam nondu. Hah? Ni kejaya pon Syekh Abdul Wahab Asy'arani ta'zimu amrillah ngaku-ngaki perintahna bagi hoso apa aja nga maghrib la para isa apa aja nga asar la para maghrib apa amage cerdas pun kada jeri kebaya apa gina punten bok ingambian bok sudahlah sambian kadang laki tidak usah memberikan pelayanan terbaik. Yang penting bisa memberikan perhatian terbaik. Ini boleh sih ya. Son rego mon binian. Bedede iyan rego sini. Biantang ini kabar bahwa perhatian itu nilainya lebih tinggi daripada pemberian. Siap boleh. Pada rinya, apa sakitnya? Lo kalah-kalahan maju, kerja bekali. Maaf tuan rumah, saboran, ndai gelura. Tuan rumah abri ngak nikah, napakeng apa? Reng napakeng ngargai. Ayo, jawab. Ngarga, nomor deh. Tak boleh je kau. Mun tak moros tampil. Jare jamboran ada anti dehidrasi takomi kekurangan cairan Arya maleta panas dalam Arya maleta moros teko tarik bekesat bonan maleta moros tutujan tabu yola ada Maria Sen dan Maria Sen melihat anu idotung ya anyar boleh. Tutu ini bertentangan nih kak, bertentangan di kemudian. Kayak apa mak nih kak? Ini adalah sebuah bentuk perhatian dan penghargaan kepada saya. Ku yenom ya jadi yenom ya mulai gila. Hah? Nih kedi gula, keng belum tentu rezeki gula. Bukti gula kita angin no. Hari kemarin kau santoron, apa ada sanoca barokah kana.
Jadi berarti apa sih ke Andi belum tentu rezeki akid sih. Paham ya non. Nika ngarga yung kuna. Pada benembian mon nang ke perkawinan apa guru gi molotan guru gi. Pak bodo cocon sopere macam-macam gi. Masa ibu gi kapi jago gi ngarga itu. Coba apa ada ndak keluar tuan rumahnya. Ada kepilih ya. Ayo mana binian, ayo. Kina punten? Iya kok. Mun saya bagi guru kan pada jajan eleran tong setong. Kena yang ngereng gak di masa pondok kan di. Oh mun saya benyar. Yo ngargai. Ngarga amul jaakin kata. Mendamu kadang tak ada. Kadang gue diluangi setong. Jangan ganja gula. Dan ganja gula. Kiai na siapa dah tu ngabi korban yang setong atau ngabi apa ngabi anggur yang setong senoro ngabi sepoloi kok. Jangan kesawi jadi lembu. Telepon kesawi. Siapa dah tu kena sekoni senoro atak-otak. Ya kenyangan senoro. Jadi mun siapa dah tu lelesok. Lepai-pai mengingatkan lepai. Ngakan kada tak komi bau. Tak ngakan kada toron lelesok. Bisa kon ni ambil. Oke. Yang malarmu kepada barokah. Kon. Nomor 2 ada YouTuber. Tak tahu macam boleh berapa menit berjam tak ya. Tak tahu jarang jadi rekam mulai gelak tak tahu. Palang kan kau tadi. Biasanya gula adanya ke YouTuber lebar menit sekian menit ya biasa. Ada. Berdua gula matora. Gula tak langkong kesambian si hadir boneka. Jak tetian orang sinalikan odi lebur rok ni rok ka orang lah. Saboran ambui. Anapa? Jebon kanjeng Nabi segala beda mayit nyaman mustarah minhu wal abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad was syajar wad dawa bada kabulan nak dito manusia kain to jahat bila orang jahat ketika mati seistirahat beni mayit tapi seistirahat tetanggana. Mun ibadah gini kai tetangga nata ipa istirahat. Tedung tak nyaman sampai nata ko elang. Tedung tak nyaman sepeda nata ko elang. Mate bah tetangga nama lengit dah. Wal bilad negara makle aman. Mun gini kaki odi tak aman. Wasyajar butombuan juga ajuan makle aman. Mun gini kaki ibadah gundul. Wadawabuh ban keban makle aman yang makin ni keban ni kejabok musibah raja lagi fitnah penyakit tak bertindak kau sapi je ada apa aja dan kau sapi makin cabok PMK mau ngakan ikakan tak bah ngelajat dia je jadi ada setemu orbungan dah kengur fitnah raja keluar lagi namun lagi boleh ngak lambak pada kasus ning ibu lumbungan kok tasik tak pajuk gara-gara berde pesawat keker tak kok ngakan mayit aja munggula ke bini gula ngocak gula melibu punya kebong muda aku bikin apa man nyaman gini nggak tak becim kan wah membah ngakan pramugarin tindatin kada keru ngabas cak saking hiodi haram gula Neku haram, nyom haram, bebong mati kakan bah. Ya, muntai pada iya tak baju kau tak saya canggul. Eki, ya ciyai ngak gini kan? Egam menuju kota saya belumbungan mak telentar ke jebebera. Jok mungkin goreng mak rasa rakelu. Ngarambilan siapin nak kadang-kadang tegang ngara. Setelah belis kia pun bagira. Tegi kata baju kota, saya larang saja. Bener ke?
Pada ya. Dok riwarin mon makin mon oleh sekon ni. Riwarin ki perpan jejetina. Gula sekut ada bu tuan rumah kan tak langkong. Kento sate najam beni anu. Iku belo. Beni the king itu sate najam ni ko. Iku belo. Diri tak kotek kakang. Oh, gula ada perubahan. Ini selain tanda tokun. Ya tak ada mau orbung jolok gula tu. Apa jah? Aduh ya Allah. Aku kurban dari barindul hijjah. Menyaring tak neremaan. Kalau ganti ajam ke? Bah. Noro apa Ibnu Abbas rela janggul. Noro Ibnu Abbas rela janggul. Ajam boy ke gua. Ampun ke mun sappe gua. Fitnah lah karena ni kening. Eja baraja mun badan apa tinggi. Rajaan fitnah nak timbang aslina. Leres lagi. Ada. Ampun jasa ni kan jak berlebur ngaparin kaper hok roh wak. Oke? Jadi tore jak berlebur rok ni rok. Selesai apa? Lebur nolo. Mun bada orang parloh. Ibu jombon tolongin. Bu ibu tolongin. Kursi penting setong. Jak nolong. Nolo, benih no, mau nolongi kerua mas saya, yang mau nolong matompes, cuko elang, jajan elang, tak keperpak bantuan rumah bah jajan keker di lem tabun, jajan sampai dinan, ya Allah, aramun minta tak usah sebab lem tabun. Bener gini kaki, badai ibu ngadi ibu. Dong kadang bahasa sahabat, ini kaki, sahabat pakar kadang. Mau nih biar kita selekau teman nemu nih. Yang ntorot nisan. Ya jangan sekedar orang ya, untuk berkat je. Tak kira cukup je. Al-Mukarram. Yang terasi ada gula leburnya, ring bini lebur ngaci ngambian ke lebur. Nak potong insyaallah saya dan muljen insyaallah. Mundu ka boleh dan ke masaran, tak kira terima sarang nyaitan. Jangan lepo sepo ka dari. Ustazah nak kiri kada. Dikal tak usah mundu ke masaran, tak usah lak mabelak kemudian. Mun lebur de muslimatan entar berde fatayat ngani ka entar gi. Siap? Tak siap je stres ya Romar. Jadi pun berdua haji. Nggak ada nih. Tak tahu tu dia mulai dewa ke Roma mari mata tu mau sasaan kita mari. Rakora kita mari. Mendewa kantor nih. Oh gagal nih. Gen dia otang tayang aja. Bener? Kan? Ada telak terakhir. Jam kamu kalau belum gini, ya, magereng orang kalau belum apa, kalau sabodo ponci, tengkuan baju, kalau sabodo je, kalau sangat sekat betul, ya, kalau belum dim, toro bini anda, orang lalpor bagi oleh 5 menit itu. Mama dilawan alis tenggiri filuk kanan Allah tak helman yang bawa polisi kau nak pakai helm bu jangan tahu ni jangan berdempian mama dilawan itu hilangnya sepeda ni rampas kau ni anak gula bunuh dia. Ada pakai polisi bang ngocak lekan makan reboy. Aduh, lesah. Keng mbian pak, ibri ni kabar ban gula. Keng bek nyaman pak, kesokan. Mbian mau nandi bini keras, insya Allah wali man. Wali. Mbian mau tak wali kurang keras. Dua gelak sih keras.
Bodoh walinya man Syekh Ahmad Ar-Rifai. Bodoh orang yang mimpi Syekh Ahmad Ar-Rifai gitu. Andi suarga kamar VVIP paling tinggi semaga Allah. Ikan menemuni dia. Alun tawa. Saya hanya mimpi alun tak aja habis. Saya saking kaki hayat sini. Aja habis kaki hayat. Terus barokah kana, terus barokah. Apa kiai apa handi kenangan suarga cek tinggi ni. Terus barokah. Dopa kata lama Syekh Ahmad Ar-Rifai. Orang setero yang budak barokah ni. Paman ceng-cengang pak. Cengong terlibat. Apa? Kiai berapa ni popowan bu nyai. Itu kondisi besar. Masjid Allah. Maring wali pokol wah. Adanya kak ring dulu. Kasih kiai wabungki wah. Apa? Kasih hari semokolnya. Pumai pokol bom yang tahun ini. Coba penari gini tokol benyai. Anak apa kok bu nyai gini lambak waktu agambin minta masuk kabin larang sampai makin tak kuat majer gitu. Kenapa kok sekian kok? Pengen lagi besar, jauh pengusaha, roncawa. Assalamualaikum, salam. Si Ahmad Ar-Rifai kan muka siapa? Padamu. Kenapa biar? Amin begulem biar. Langsung kibangki, engki ya. Suarga gulet engki, engki ya kok. Anak punya besar biar, engki. Nepus ke bu nyain biar, engki. Empon, ambu tu tidak beli gula baik. Terakhir gula mandora. Bu ibu dan bapak setuju syuhad juru kat itu. Niki. Cak kalau paen. Pokon minabi odik pada dalam dunia sengak cak sampai sesep. Saya ulang. Cak sampai sesep kau leban ajunan gak dinto. Napa saya aku ngaki ban Allah aku ngakin ban ingat. Insyaallah mul jam dah. Hah? Mul jah. Contoh, masjid ni kaya aku ngakin abantan sarang Allah. Aku ngakin. Orang sepo ni mulja akin abantan sarang Allah. Mulja akin. Kiai ni mulja akin pun apa buntan ulama ni mulja akin pun apa buntan sarang Allah. Mulja akin gini kan. Muljam ya. Anapa berarabu? Karena napa saya mulja akiban Allah, mun kita ketika orang saya mulja akid sarang Allah, maka Allah langsung turun tangan aban tombian kan gue muljam ya. Tapi sekali lagi saya ngajak rok ngerok napa saya mulja akid sarang Allah biimbian erok erok kengain moson na beni kiai moson na beni masjid moson na beni madrasah Allah langsung moson adara bara azab puasa kamu gelap kamu gelap yang saya ngelek guru mau baca siapa bu? Guru ngaji ni mulja tak mulja? Mulja akid tentang sarang Allah. Mulja akid guru ngaji berarti. Karena gini mulja akid sarang Allah. Kengjak kamu so guru ngaji gini enggak? Lobar ya. Moso nama Allah jala bola aja. Kan manggan pada orang bangun jangan doa pagi hayat roh gaya tadi tolak. Iya jangan kan. Siapa ni tolak? Beda tolak lu guluan beri. Keyayan tentak ditolak. Doa apa keyayan tadi berokah. Du siapa sendi berokah? Jangan Allah sendi berokah. King mun ngormat ke keyaya karena keyaya gak dinto ngurus pesantren. Keyaya ala tini potran sambian. Keyaya ala tini masyarakat. Mun ngormat ke keyaya Allah sabri berokah. Dah iya ke maksudnya? Mereka ngerti kan? Mun rok ngirok ke kiai, rok ngirok ke ulama, tak menyaman neng ke ulama. Jaring tak menyaman neng ke orang yang berjuang ke Allah. Ya Allah seturun tangan pak. Laras nama punten. Kan banyak orang yang secik baca ke pesantren mati mantengin teh deh iro. Apa tok tak lemar. Ate wah. Bini ke ya nolai guru. Allah turun tangan. Paham? Keng ni ngoning, beda samian hadukung ke ya beda napa lagi. Ini jorne ke ya apa ro ke ya ro. Anu arau. Tuli kala arauna. Tuli kala anu. Ala ko jata manjad ro kau lian ke tibang selain. Guru beni ke ya andi barokah keng Allah turun tangan bah beri kemuljaan kau orang kapan ega begitu ah paham gi gula tak mah tu masalah ke ya kapi kama boy kapi boy sera boy jataman jadwa
Saya lu kayak jangan dengar Bang. Gulan dia kan coba tak alim Pak. Geni kata andi nyaman Abdul Manan dari kamu ke? Dari Bulutoh. Dari yang baja. Kadi to Rabu dari tandi lah tu waktu romon juga tandi biaya. Pak hadara enjan dari Bulutoh ke kama ke Sehona Holin. Adara pas ni kan. Kiai abdin romon juga. Betaban patokan. Abdin romon juga kiai. Wakon abdina muli amarin di Banggalan. Muli amarin di Banggalan. Patatemu akion banoreng kiai. Sebisa memuntuk abdina kiai bentuk kiai. Muli wak. Patabang kiban kibaltuk. Kibaltuk ni kalian kiramdan. Niki kiramdan ngiman bupati nah. Kiramdan mantan bupati kibaltuk sirat guru gaula. Jadi tabangki. Pas mereka saninya. Ban muntung nan. Punten. Madaranan long nolongi romanan. Paipak takirang kibaltuk. Kanurul jadid. Ebak tadaba kanurul jadid kento. Ngaji boleh ke gula ngaji nahu tesar ngaji sorok dah tak tahu jad. Menoro ambian oning kan. Gara-gara ngabdi ke kimaltuk. Napa boy nolong ke kimaltuk. Mon beda aing pas bejana saban kimaltuk ibasoin aing bate basoin. Pasti ibasoin rapas orang lain. Acarok ka ba. Oh gundumon oh benih mon gini kawan. Benih mon. Tak matura ni keluar ba. Acarok ka ba. Mon ka guru. Apa yang terjadi? Putrana lulus di Gama, lulus di Yaman, Ahgaf. Yo, mari ke? Aja deh. Takung je. Ini kata tu sekolah kan, makin sarjana pun. Ibu kuliah pun kiai. Andi Roma, andi mobil, mari haji. Keluar pun gula haji. Bunja. Ini kamera ada morning dah. Ni kebuni kiai dan di barokah. Keng Allah baduli kau orang sengap tiga kiai. Kenapa? Polan kiai berjuang di jalan Allah. Jelas mak. Mangga nambian anak pamai pakona mulja aki bulan-bulan mulja karena bulan gini mulja aki ban Allah. Saya kau jamin arbaatun hurum. 4 bulan saya mulja termasuk Muharram ni. Kenapa? Karena mulja aki Allah. Kuliban nambian mulja aki. Ingat Sayyidina Umar. Coba pernah kikir ke Hajar Aswad. Hajar Aswad dikikiri. Toh, betul. Oh, jauh saking Nabi Muhammad tak nyom kaki arah apa mak nyom kaki ko. Betul kikiri. Betul kikiri. Mak Nabi Muhammad pola nyom buat diri ko bah nyom. Dua apa je kaki jauh gun betul ko. Ria, angko artinya nama. Saya geleburi Nabi Muhammad, saya geleburin Allah. Ada bah bepat, bah ngada bah. Lah orang-orang enggak menikah. Sele ni barokah ban Allah. Jarang ngerok je. Apa mayubi dana Masjidil Haram bandinar? Jak masjid pada masjid. Pak Imam na tak ada. Jadi mana pada Masjidil Haram pada Pak Imam na? Kau matro tawah. Ada aleng-leng-leng dah ya. Aleng-leng. Ada Pak Imam na tak? Pak Imaman Kurdatian. Seret tu mulai sabain saja dah jangan gini kayak Pak Imam mon. Mau dikantongan beda-beda Pak Imam nah. Ada Pak Imam ada. Apa beda nah? Jak semin pada semin. Keramik marmer pada marmer. Mapa 100.000 kasa. Karena kasa tempat saya mulja akil. Tiga bulan sambian sampai ajual sabar semangat kasa. Gara-gara apa? Gara-gara kasa cek mulja ni mulja akibat Allah. Ben gara-gara apa? Beda asar. Asar ni kenapa? Asarul anbiya wal mursalin. Pernah tidak ban para nabi? Mamin nabiyyin illa waqad hajjah. Sakapin nabi mari haji kepila. Tuti mari tetok kasa. Keningan na selarang. Cengeng. Mangana, halo. Ha? Pondok guru seirinti sareng kena hadi guru. Taban jeromban, mari istikharah, mari tapain, mari perjuangin, taban jeromban. Jadi asar guru pada Rabu, asar. Bekas-bekasnya guru. Manggan tu pondok rento mun Rabu para kiai, pokok Rabu habaib, pokok pada ini ting seting guru. Pada asar, pada bekas kaki dari para orang-orang si para sudah ajunan di bawah Allah. Tinggi kan? Manggan mian, boleh bari makin, boleh bari. Boleh tak tahu makin ni kata. Ya kan kering foto na gula ngara, sampai tulis ban gula. Malih bure jangan gula.
Gula maki berstong keterangan. Beri bi gula isap buat ning Facebook. Inna lillahi ibadan. Allah itu punya hamba-hamba. Man nadhara ila ahadihim nadratan. Sahabat abai sing abes kemuan jadi. Salah satu kemuan, ya bos, seren. Nadratan saban dengan baik. Sa'ida biha sa'adatan. Orang wah langsung dadi ring ontong. Wah. Ontong mah kun ngabari. Tahu jak siapa? Ya ada punya belena. Sekemaan. Kan bukan tak ada bele. San misan bian ni ke tradisi nyabis nya ni ke Pak? Nyabis ke Habib, nyabis ke Kiai, nyabis ke ni ke tradisi. Kenapa? Embian melengulat 3 orang pada bisa detiring ontong, mun bolong tak gereja lakam. Allahu Akbar. Seneng ya. Awaiki mangkan mun beda oncongan entar dengar makan kan entar seroning ni kata beda orang soleh ni beda. Ni beda orang solihan beda sering seberatu ke Allah. Pas tengah abas sembilan, seret langsung lah si asal celaka ontong mah. Iking jauh dah imun, gimana aja bis ke kiai rumah dah imun. Kan mau curiga lagi, mau ke kiai. Jo arah ya. Apa yang cermat kan ko apa? Abu sial lagi aja lah bola. Bangayengan karena anak buah Nabi Sulaiman bila Nabi Sulaiman morok, anak buah ni kan boleh ninggal doa sana. Aku udah tamu ya. Ki buru dateng tojuk setit Nabi Sulaiman, pah penting ke setong orang saya ngaji ni, pancung meloro, mana ngete, sabar, wama pah penting kau menurut dia. Dibudin Nabi Muhammad tormator Nabi Sulaiman. Napa? Begingke sekunik yang berrahasia. Terus saya sesetik najunan, bazer kan? Tak tahu punten. Orang malaikat maut. Wah, malah manting abtina. Ya tahu tanya rai. Apa yang buat mati apa ya? Mangit kaptina Nabi. Torena abtina taruh usul ke ajunan. Nah apa ya? Ajunan kan bisa merintah angin nih. Bener. Tuh yang anak abtina onta laki ke India. India rogo tumbiri mere jahil roa. Iya nehi. Iya onta laki. Mulai ada momen gini kan. Iya mayu. Kau bayangin Pak. Ya angin onta laki ke India. Seret elang Pak. Kuna dole Nabi Sulaiman. Adole ka kandang. Lelang dia guru. Aduh. Bengokku. Sekejap ini ke malaikat ini kedating berada bu. Sekelangkong Sulaiman. Kenapa malaikat? Ajunan nolongin abdine. Bah, katipun apa? Beda catatan buku, beda orang sekutu mate beda ning India. Ari mangken nih ke Nabi. Sehari benabdin se India teh temu. Mangkan mak beda ganteng. Maki buru minta unta lagi ke India. Bener bah. Jadi menurut petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, juklak dan juknis, cet kutupati ini India nih kayak. Majat pah minta dipi ke India. Badar mah makin mati pun. Jadi jangan pengarah buru dari mati. Fa innahu mulaqikum bakun. Jadi pun mati bagunda dammo buru mian kagam lagi. Ocol ka saktena. Mun tak sakte ngampung kenin kiai. Kan ini kan ngampung kenin Nabi Sulaiman. Maka yunta laki mati Pak. Ada pada orang doa malaikat doa akhir benar. Allahumma arham ada mana? Allahumma sholli ala malakis sama. Ya Allah tambahi rahmat ke malaikat si aja ke langit. Malaikat saja ke langit dekat cat. Ada apa ma doa king kori. Cek kok tandi itu saya. Dan ini Muhammad tor ke Allah. Abtin toron ya Allah. Ada apa? Entar kau orang doa akhir abtin mana? Iya lantar. Entar. Ki pangolog salam tak kerja orang keluar di Roma serem yan gula malaikat aku coba katamu yang anun bang BRI lengit pak malaikat senamu anak pak ambian malaikat oh semekar bang mekar bang mekar
Waduh boleh sasaran pun Bang Mekar ke? Bang Oser. Benar entar. Menjan bagelan jorak pengalaman kapir. Pak anu. Nah Pak malaikat mantar ke gula mian malaikat. Pak malaikat tanya, gula bajan gula saya tanya ke mian. Nah Pak, anak apa mian madu aki gula mulul. Tore na malaikat gula geng cek takon ke mate ko. Bah, anak apa? Mun gunta ko ke mate madu aki gula. Tore gula sambi ke kanang nambian nilangi. Pola mun nang nangi kanang nambian, pola mi malaikat maut mi bedadus todus na ke gula. Jema yu ikwa. Sani sabar kata selangi, la tama malaikat maut lejuk toju. Malaikat maut lejuk toju. Dan malaikat maut sekarang kau. Bimbian ya terakin. Cat beda orang kau tu mati tas langi. Kini kejet lagal. Ninggal ada paman. Toreh, bajentar jalan. Mangan mon mati mbian jago kata kok. Aku entah temu. Jangan bangal, tak kering ada. Saya Dharma, siap. Benar ki? Boleh lemari beri resep kembian. Mulja'aki apa sih mulja'aki Allah. Betul? Demikian yang bisa saya sampaikan. Lambu. Enggak, lapar kok lah. Enggak. Harga pas. Tak bisa ditawar, saya bukan laki-laki murahan. Duh, aku apa? Aku apa ke selebur? Entan. Abang kau ada magi baju bagi aja tak setak deh. Aduh, apa yang tambahan ada takir aja. Aku salaman marin sekarang kongke. Apa? Duh, paling punya tukang sapi di sana. Aja bentar jalan nabur. On sekali no, gue lagi ketemu ke aja oke? Enggak duduk timur nah, ngebrada remah timur nah. Kan di baling-baling bambu apa kok? Tak mon sifa. Di sepeda kok ngampra sampai sudah tak lemdet. Dengan itu orang menlanggong nyon samarah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai beri doa. Kiai Zaira, Kiai Zaira almarhum. Lepai kun. Saling ngara. Suid kan bini. Anak ngara. Na barangan lega suid. Kiai bada suidan. Ya Allah, firlah. Kita ingat darap aja. Soal lagi. Ya soalnya salih wadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا والآل وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل وأوصل جميع ثواب ما قرأناه ما تلوناه ما عملناه من الأعمال الصالحات وما تصدق به صاحب هذه الحاجة هدية واصلة ورحمة نازلة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وأرواح الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وجميع العلماء العاملين والأولياء الصالحين والشهداء والصديقين والخير الراشدين والأئمة الأربعة المجتهدين ومشايخ الصوفيين. وأوصل ثواب ذلك أيضا لحضرة المرحوم صالح فاسويده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وسع مدخله ونقه من قضاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. صلى الله على سيدنا محمد وعلى